July ni nga sang ni som ni paru kaniya hey Donald Trump hi lo ngalle peka poi kha mai iran lampang hianin ali Khamenei hi hey ro pui takin vuina hun an mang ve ani kar khat chung te meu an ma Trump hianin hi du chuan alo ti ni o a ngal thin khop mai kan riak tanang hey han supreme leader Indo ni masapira iwesina anta tak ali Khamenei-a an vuina ani an vui ro pui ang reng khop mai a ro pui thua chuan me pui te pon pung khom na sa hey IRGC te ho Iran Revolutionary Guard Corps ho mo hey am pui thiam te niang hey te hi chu ke ni tan chuanin engfak ma chu ni lo anga ama ero chu han ma ni tan khi chuanin an ngai hlu ve hle niang hei an tap na sa mai an mani po khimo han turu mai va an tamrap thak va hei July ninga in thousands gathered to mourn Khamenei hei ani ni na ani tam turu hle mai ta tak hianom Trump hi ron tong chuak zebaตัวเฮนินอเมริกาพอเฮนินอันรัมเปลี่ยนจำเงี้ยกุมจะนิสมงานนะอันโลเมกันนี่ตัวน่ะเฮนทิลกันจูทรัมป์ฮิตฮัดรูตินเก่งเตลKhamenei vuina อันตูรูเร็มเล่ไหม revenge is certain ผู้บ้ากันหลังอย่างงี้ดอนอันนี้มีปุยริลรัวคิดชวนนี่ผู้บลักดูน่าริลรัวคิดอัลลังเลียนโจกมาอินาลังตัวน่ะ United States เต็นน่ะฮันอินเบียก็ฮันอินเร็มไอคิดชวนโมตัวน่ะกำมุขให้ลมหูเวมนุสิงไม่นี่โลนูปังเตะปนเตลSo far, we have not been able to avenge our leader in the true sense. Kan ho tu pa min tha sakta he atan hianin phuba he pa ngai takin kan la thei lo ani ti ani he pa hian mo he pa he Iranian citizen ti nia he apui mo khop mai ni a chan chu Iranian citizen pakhati tian an ron ko ma Iran mi le sa te ngai dan tur an ril ruput manga kha he pa tang hianin a hriat ve thei don ani he vai kan ti chuanin an ti kho manga thilpui mo tak te pon soi ve ang an ngai dan te pot an in share na sa ang chu hepa hian hetiang hian in ron soi chuak ta ani an ho tu patan hian phubala hin la tum reng ti thia ani God willing, if we can shatter their power and prestige around the world, then we will have avenged him. Avenging our leader does not mean personally killing Trump or Netanyahu. Their standing in the world must be broken, and the United States must be driven out of the Middle East. Asoi dan chuanin phubala ki chu kan du mase phubala han ti khan Khamenei ani Netanyahu emo Trump hi tha kan watum kher lawang direct in amaro chu America ming thatna te hovel rampum puya America ina thunei na anei te hi heng te hi noi bawati rea a om hi kan du a heng mai ba ka hian Middle East atang hian in United States te hi chuak se hi kan tingoi ngoi ani atiani khipa ang ril ru khi Iranian mi le sa tam takhenin an pude uvek don achan chu khipa hi common citizen ve mai ani ti common citizen ve mai na khatiang ha aron soi chuanin khetiang ril ru khi an pude uvekin rin om ane The country's leader is like a father to us. He was the father of the nation, one of an ngai ven itu its most revered figures. His martyrdom has truly saddened the Iranian people. Martara an ngai ni Iran lampang chuanin Ali Khamenei hi That is why his funeral ceremony is so meaningful and dear to us. Hei wang hinia ama vuina program te po hi kan tan chuanin apoi mo in a hlu hle ani ati ve ni Donald Trump alo lang ta here comes Donald Trump Donald Trump va chuanin tu na Iranina Ali Khamenei an vui hi uluk takin kalau follow ve ring ani ati ani Donald Trump an SEO sinan reporta poi mo ho mai Trump reportedly describes
the mass funeral as a military opportunity. Hay. Trump hiền mo asayom je bera chanin du chu ni la hetianga ali Khamenei ayatala ali Khamenei an vui lai hian supai chak na mang kan va bei thut thei te ni a chan kan soi je lang hey hi an report ani they are all there an zavai na nom vek IRGC an politician how to lu an Iranian leadership poimo zong kha tuna hian in kami huna hian an omvek they are all there antiani chuan one shot and we can take them all out antiani voi khat ka in amani an that vek thei antiani Trump hian mo aturu rem kho mai amaro chu Trump chuanin amaro chu hei hi kan ti don lo a chan chu kan tha vek chuanin tu ma dor tur in biak pui tur negotiate tur an om don lo atiani Trump hian mo Nghal thin khóc mày Trump pui hi Trump chuanin etiang Iran mi pui te ayatala ali Khamenei-a an hui awanga an trap ka hmu te po hi amak ka ti zo ka ni tin lo comment man ani Trump here in reporting to mourners Trump said maybe it's fake tears an mi tui te po hi takani lawang an liman yang lo han ngal tak hay hầm han ngal turu em kha apoi mo ber hemi news atana kan han puan thei atan chuan mo Trump hian in alo sheve a lo follow ve renga hatiang hanin comment a pe ani anti tak hi ring lem lo ani Donald Trump hi chuan mo ngal khop khati hanin pot te se